Engutisha tezitongoziwe kora harimo rwabwizwera kurabera amabera ukafumukira kitoke urwino buringwa bwa kilometers 13 n'ubutonyezo butano kano rwo kumaraho miliyoni 800 hariho no rwanyampice ukurabera ruhunga urwa kilometers 3 n'ubucweka butano urukuza kumaraho miliyoni 85 n'emitwaro 9 na no rwa rubindi kashare urwine kilometers 19 kandi narono ruza kumaraho miliyoni 5 Nyampice Ruhunga Road ruingana kilometers 3 n'ubuceka butano kandi tuplaningira ku breedinga tukashapinga tukakora spot traveling ya 1 km batamana inzi na za carvats za 600 mejare ni byo kandi rumaze miliyoni 85 n'emitwaro 9 Ndrango twaftar greda kora kire nejagaruka yani rabo mucwaka cyawe urebe birende bukoro icyamuheru ntubashaba wabo ine bihimba byo byayezere hii no muhanda cyanche basika kubukuraho wareba ngugurere basa kujya kubishwitaka ubikureho abatura bagambire RDC ngo no barabe babakorre nguto abashuma b'amatungo babanyangarize ngo kandi barumuna bebembezi kuba amatungo g'abantu muzenda kwese tugurente ugure mbuzi umushuma ije kora ki izagumanza kuzika ni journalist tonere chairman rwa bintu by'abantu hatinde kinaza kutini because that is the good message kinkugambira ntumatabana wanakargante z'abantu kuzirgaho omukubagarukamu RDC Nwagira Nicholas agizire ngo nshongejo bajumerekere chairman wachi chairman wegomborera argante z'abantu arga amatungo g'abantu Echo nyana nkukigambe abo kuba abantu beto mbwitwa omu office yanje gukiya manero sisiri ya marete z'abantu na group yeyi abatura basimire government ahabo kubejuka ekabakorre nguto nayemerera kusima mu rumwe gukorwa aruguto rwito rwakashare urugarubindi nisima government ya NRM aho kugira ngo itekatekireho bagabajidiyoni kandi nisima government n'abataka banje bona abo tworra uruguto rwitu kandi nduza kutiyamba munonga ukutereza abo barwire kugendera umbwire bakaraguza gasha kwa Evans Taremwa.